Si Ami eueuh pisan nih. Pasti diberebakal kuat mana? Asik. Anjing, kali-kali aja coba lihat. Oh, belum menang jamu. Anjing. Tepak ngegel deh. Mang, Oh, pajak usaha. Itu. Saha, jalan mana? Ayo susul. Ayo. Manti. Mana? Jalan mana? Ayo. Tuh, mantisan. Woi. Tuh. Mana mati kalau orang? Itu. Pangegelkeun hukum kalinya ke aset. Tuh, ieu da. Tuh, bohong sia. Asep. Woi.